Yesu Kristo agire neza uvyure mugenza utigigana imbaraga z'umuzuko cyamaze gutangura kuri radio Buja FM kuri radio Buja FM namaze kukubara ikiganiro imbaraga z'umuzuko mama mucumva imisi yose nkaya mango ku murongo wa 88.6 FM abariko baradukurikirana reka tubamenyeshe yuko mushobora no kudukurikirana kuri Albine TV kuri YouTube ku buryo bwa YouTube Albine TV muri kano kanya kubera umuhora wa site web wamaze kwibwa n'ikintu cyitwa Indundi Commerce bamaze kwiba uwo muhora site web website uwo muhora ngurukana bumenyi mu kurindira yuko tusubiza ababijejwe babisubiza ku murongo mwaba muradukurikirana kuri YouTube Albine TV ubundi yari Albine TV ariko ubu ngubu mudukurikirana kuri Albine TV ku buryo bw'umuhora amasanamu ndetse na video. Karibu rero Yesu Kristo abagire neza, karibu Yesu Kristo abahereze umugisha. Albine TV niho mudukurikiranira. Yesu Kristo abagire neza. Ushobora kugenda muri YouTube ukarondera urubuga ukandikamo Albine TV maze ugacubona hari kwifoto y'umuhanuzi maze ugacukora sabone ariyo subscribe ugatonda rimwe gusa maze uradukurikirana 5 kuri 5. Yesu Kristo agire neza rero wewe uri kuradukurikirana. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ubu n'umwanya mwiza, iki nigihe cyiza cyo kumva ubutumwa bwiza bukiza. Ubutumwa bwiza niki? Ubutumwa bwiza niyo nkuru warukeneye ku buzima bwawe. Reka nakwibutsa ijambo riri muri Luka 4:18 ngo nasizwe amavuta muka w'Imana ari kuri nje, nasizwe amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abakenye. Wewe icukenye niki? Buri kintu cyose ari amahoro kenye mu mutima urayaronka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntugire ikibazo, hari imbaraga z'umuzuko, hari imbaraga ziruta izindi imbaraga. Reka ndakubarire, hari sinzi kurabona kiriya kintu bita ngo ni inzege mu gifaransa bavita ngo ni gris. Umva hari imbaraga ziguterura zikagushikana mu masezerano. Uyu munsi ndi kukubarira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndakuzaniye muri kino gitondo, ndakuzaniye umunsi ijambo gihanuzi. Ndaza guhanura ubuzima bwawe, kandi ubuzima bwawe burahinduka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndizera ko uri kumwe natwe. Reka rero twihuse dusome ibyandiko biri mu gusubira mu byagezwe 2 murongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Murongo wa 7 gusubira mu byagezwe haranditswe ngo uti kuko we uhoraho Imana yanyu yamabaha umugisha mu bikorwa byanyu byose. Uti kuko we uhoraho Imana yanyu yamabaha umugisha mu bikorwa byanyu byose. Uti kuko azi iby'urugendo rwanyu rwo muri ubu bugaragwa buhambaye. Uti kandi ubwiwe uhoraho Imana yanyu yabanye namwe iyi myaka uko ari 40 nta kintu mwakenye. Inshuti mukunzi, reka turabe na Matayo turakora muri Matayo 5:6-7. Matayo 6:7. Vyura mugenzawe kugira ngo yumvirize ikiganiro imbaraga zo muzuko, yumvirize umwanya w'ijambo ry'Imana, yumvirize umwanya wo kutuza kusengera, yumvirize amakuru y'ijuru, yumvirize inyishuye, yumvirize uko Imana igira neza. Imana iri hano kugira ngo ikugirire neza nshuti mukunzi. Imana iri hano kugira ngo uhinduke. Imana iri hano kugira ngo ubuzima bwawe bumererwe neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana yacari ku ntebe y'imbabazi. Turasoma akarongo ka 6 na 7 ngo hahigwa abafise inzara n'inyota yo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Hahigwa bagira imbabazi kuko aribo bazazigirirwa. Yesu Kristo nshuti mukunzi akugirire neza. Unyumve neza raba shekira. Unyumve neza. Abanyesirayeli bamaze umwaka
bamaze umwaka hehe, bamaze umwaka ihorebo, ku musozi witwa ihorebo. Ushobora kubarira mugenzi wawe wewe uri kumwe n'uwo mubakanye canke uri kuranyumviriza aho uri hose. Hari abariko baratwumviriza bari mu bitaro, hari abariko baratwumviriza bari muri prison zitandukanye, hari abariko baratwumviriza bari mu bihugu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burayi n'ahandi bihugu vya Afrika. Aho wawe uri kuratwumviriza hose, ubarire mugenzi wawe uri kumwe canke uvuge ati enough is enough. Navuga ngo iki mu Kirundi? Biyabashikiriya vuga ati enough is enough. Ni Cyongereza, no rurimi rw'ikizunguzungu, ni ururimi rw'ikizunguzungu. So mubarire mugenzi wawe ati enough is enough. Navuga birarangiye, birarangiye. Nimba ari ingwara irarangiye uyu munsi mwizinda kubarira ko irangira, ntabwo izagusubirako. Nimba ari ubukene, nimba ari ubushomeri, if you listen me, nimba uri kuranyumva, mvuga ati enough is enough, nta kibazo wasubira mu iryo jambo cyangwa uvuga ati birarangiye, birarangiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nariko kubarira ngo hari izindi mbaraga utari bwageremo. Uyu munsi ndagutangariza ko izo mbaraga uzigeramo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagutangariza ngo uyu munsi hari imbaraga ugira winjiremo. Ndagutangariza ngo hari imbaraga ugira winjiremo mu izina rya Yesu Kristo umunya Nazareti. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga. Hari ubushobozi buruta ubundi bushobozi, nshuti mukunzi. Hari ubushobozi, hari imbaraga, hari ubushobozi uruta ubundi bushobozi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari ubushobozi, hari ubushobozi buruta ubundi bushobozi. Hari imbaraga z'umuzuko, hari imbaraga z'umuzuko, hari imbaraga z'umuzuko, nshuti mukunzi. Hari imbaraga ziruta izindi mbaraga. Izo mbaraga ntabwo wari bwazibone, izo mbaraga ntabwo wari bwazinjiremo. Nshuti wewe uri kuranyumviriza, unyumvirize neza. Hari imbaraga utari bwinjiremo, hari isezerano utari bwinjiremo, hari inyishu utari bwinjiremo, ariko hari n'abandi bantu mugiye kubana mu izina rya Yesu Kristo. Hari uruhara rw'Imana ndetse n'uruhara rwawe. Niyo mpamvu ijambo riravuga ngo hari uruhara rw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muhindukire maze mukomeze. Unyumvirize neza rabashikiria, unyumvirize neza, unyumvirize neza rabashikiria. Muhindure ikirangamisi cyanyu, uhindure kalendari yawe, uhindure ikirangamisi cyanyu, uhindure ikirangamisi cyawe, uhindure kalendari yawe. Kuwa mbere, kuwa kabiri, ukwezi nuko. Ubundi Imana yabari abanyisirayeli uti muhindure ikirangamisi cyanyu. Bo bari hehe? Bo bari mu 5,000. Aka kanya ndiko kubarira abanyisirayeli bari mu 5,000. Twebwe duharura turabye aho Yesu Kristo yavukiye, turi umwaka wa 2021, umwaka wa 2021. Waruzi ko abashimwe nabo bafite kalendariye yabo, sinzi ko warubiza, ariko I tell you navyo nivyo bimenye. Abayuda nabo bari muri kino gihe baharura bageze muri 5700, bari mu 5,700 mu kirangamisi cabo. Kuva igihe rero ca pasare ni arico Pasika ndiko kubarira. Abakera unyumvirize neza, birakenewe yuko muri iyi misi navuga turiko turagarura akanovera, turiko turavuga ubutumwa bwiza bubohora, dukoreshwa ibitangaza, dubohora abantu baba baraboshwe n'ingeso mbi, ukunywa inzoga, ukunywa ibiyayuramutwe, ukutumva ijambo ry'Imana, ukudasenga. Kuko iki ni igihe cyo gusenga, iki ni igihe cyo kwegera Imana. Muri kino gihe rero hari imbaraga ziruta izindi mbaraga, hari ubushobozi buruta ubundi bushobozi, hari imbaraga ziruta izindi mbaraga. Waza ukagimirwa neza, waza ukagirwa neza. Umva abantu muri ino myaka tuko turagenda, hari ibintu byitwa bya technology. Iyo technology iri kwiraza ubu ngubu ihindura ibintu, yonona abantu. Ugasanga telefone bagomba, abazungu bari kwikora cyangwa abayikora bagomba kuyigira ibe umugenzi w'umuntu, ibe umugenzi w'umuntu. Unyumvirize neza. Hari n'ikindi bazana ngo nyandikira. Ibyo byazanye biri muri Afrika, ibyo biri muri Afrika ndiko kubarira ngo manzu nyandikire. Umuntu akaza angungurana 20,000, nzoyaguha kwa gatatu, maze ngo nyandikira, akakwandikira kwa gatatu ntayaguhe. Naho mwahurira gusenga cyangwa mugahurira mu isoko, aho mwahurira hose ntagusaba imbabazi, akavuga ati ahubwo genda muri polisi, genda witware, genda mu butungane. Urumva
urumva abantu ndi kukubarira aho abantu bageze, ndi kukubarira aho isi igeze. Ariko ubundi abakera basokuru bacu ni indangagaciro, ni byiza ko indangagaciro z'abasokuru bacu zagaruka. Ngo ni iterambere ryo kwandika. Abasokuru bacu kera ntibari bazi kwandika kuko biga rimwe mu ndwi, biga rimwe mu kwezi, bakiga rimwe mu ndwi. Ariko kubera ubu ngo ni iterambere technology, twiga 24 heures sur 24 heures, twiga iminsi 7 kuri 7 cyangwa twiga iminsi 5 6 kuri 7. Ubwo rero uti kwandika turabizi, tuzi kwandika neza, ngo nyandikira, ngo nice cemezo, ngo nzaguhereza ibyo nagufitiye. Umva abakera baravugana, abo barandikiranira kuko ubu nta cizere kihari. Impamvu bandikiranira, impamvu si amasezerano mukandikiranira, nuko nta cizere kihari. Aho ubundi kera canke ubu ngubu umugane wari uhari, bavuga bati ngo aho imfura zisezeraniye niho zagirane, niho zahurira, niho zihurira. Uri imfura ndakubare, imfura ya mbere ni Imana, imfura ya mbere yari Imana, imfura ya mbere ni Imana. Iya kabiri yari Mose. Ico gihe ku kibazo cy'abanyegiputa, kuva muri Egiputa zari inzozi z'Imana, zari indoto z'Imana. Ngo rega nzivyo nibwira nzabagirira, si bibi ni vyiza, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizoza. Ubwoko budafise ivyizigiro burapfa ubwoko budafite ibyizigiro, igihugu kidafite ibyizigiro kirapfa kikarangira kikabumyota. Ibyizigiro niki? Espoir niki? Esperance niki? Hope niki? Ni kukubwira uti ihangane, ariko ejo tuzahurira hariya, ariko ejo uzabona iki, ariko ejo uzamererwa neza, ariko ejo amadevize azaboneka, ariko ejo bizagenda neza. Icyo nico bita ivyizigiro, ivyiringiro. Impamvu tudapfa nuko ari amasezerano, impamvu wowe udapfa nuko ari amasezerano. Farao Higzoxos yarakomeye, ahindura ubucakara imbyaro zibiri. Mvuze imbyaro zibiri zose ni generation zibiri, 80. Umuntu yiga systeme y'ahantu kugira ngo agucungure. Yesu Kristo yakoresheje systeme yo guca bugufi kuko abaroma bari bakomeye. Yiga amara imyaka 30, ariko ari ga systeme y'isi, ariko ari ga systeme y'abaroma. Nkuko muri Matayo 5:6 twabisomye, Yesu Kristo yarabahamagaye arababwira inyigisho arabicarika. Yesu Kristo yarabahamagaye arabicarika. Yanse iki? Yankiki? Kubera umviriza ndakubarire, hari ubwoko bune bw'abantu yanka kandi n'ubu ngubu buriho. Hari umutwe w'abazerote. Abo bazerote bari biyita abanationaliste bo kwica abaroma, kandi abaroma nabo bari bakomeye. Igihe cya Epifania n'igihe cya Makabe baragwanye, baranesha. Niyo mpamvu umujenerali yitwa Epifania Antiochia wa Alexandria yayora hano igice cya Alexandria, ariko azana amaze kuneshwa yarazanye ingurube ahera kugira ngo ibyo Daniel yahanuye bisore. Yavuze ngo iki byo Daniel yahanuye, umuhanuzi Daniel yavuze ngo ikizira kizokandagira ngo ahera kiba kirakandagiye. Ingurube ndi kuvugana nawe utuzi ingurube canke ufite ingurube, ingurube uri kuvyumva. Abayuda bagira ubwoba cyane. General Tito yari umugome wewe cyane kuruta, agota Yerusalemu. Yesu Kristo yari yababariye ku gasozi k'amahigwe. Hano yababarira kuri Matayo 5 hari hehe? Hano kuri Matayo 5 aho yari kwarabigisha hari hehe? Unyumvirize neza, Matayo 5 igice cya 5. Listen me, unyumvirize neza. Jora mugezawe, tumviriza bino bintu ntubicikwe. Umviriza ano makuru avuye mu ijuru, umviriza no makuru mashasha avuye mu ijuru. Umva, reka twasome sika ya bashekereya. Yesu yerekana abahigwe abaribo. Ngo abonje shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, yanzika kuvuga arabigisha. Unyumvirize neza, hano hantu rabashekereya hari hehe? Hari ku gasozi k'amahigwe, mu gifaransa beatitude, hejuru y'ikiyaga cy'Igalilaya, Hari ni hahandi hano hantu hari hicaye babagabo 5,000, babagabo abagore batarimo n'abana, kuko kera nakubariye ko on ne compte pas les enfants et les femmes. Ni hahandi yagaburira abantu 5,000 bagahaga. Ni hahandi haza Andrea, umwigishwa Andrea, akavuga ngo dufise we have 5 breads, n'udufite 2.
two fishes, uti dufite udukate dutanu n'udufi tubiri, ntaco twamara muri bano bantu, tivyo birahagije, ivyo birahagije. Ico Yesu Kristo yarakeneye, ntabwo yarakeneye erotofe, ntabwo yarakeneye ibintu vyinshi, akeneye utwo tuntu duke twawe, akeneye uwo mutima wawe utanga muke wawe mw'izina rya Yesu Kristo. Hari amasoko arindwi, hari mu vyatsi. Yesu Kristo araba ejo hazaza, araba ejo hazoza, arababwira uko abayuda bazitwara ku baroma kugira ngo bazabeho. Niyo mpamvu yigishije bino bintu, yigishije ayo majambo, yari mode de conduite, yari korababarira kora n'amajambo kino gice cya 5. Agezaho ababwira ngo niba bakubita ikofe, ndetse yaranakomeje ngo niba bakubita ikofe, niba gukubita ikofe uzatange n'undi musaya. Unyumvirize neza, iyo umuntu agukubise ukamureba aricuza, ariko iyo utanguye kugwana nawe muranigana, uravyumva. Niyo mpamvu n'umuntu niyo yatanguye kugutuka, ejo yatanguye kukurakarira, akagutuka nawe ubwawe ukinumira cyangwa ukaraba hirya ugaceceka, aravuga ati se wowe nyine aramaramara, uri igiti, uri umuntu, uri iki? Ubwo ni ubwoko bwa mbere nakubariye bw'abazeroti. Ubwoko bwa kabiri bari abafarisayo, yariko arababarira, nabo bari bagoye, bari babwiye abantu ngo muze mwirinde politike. Abafarisayo bari babwiye abantu ngo muze mwirinde politike, ngo kuko mwebwe murabera. Farisayo bisigura iki mu yandi majambo? Abafarisayo, igihe tuvuze abafarisayo, ntabwo turiko turavuga abafarisayo anywhere uzasanga abafarisayo, abafarisayo n'abantu baba bitandukanije n'abandi, ntibivanga muri politike. Ikintu cyabo, icyo uzabasangamo, karakter yabo no gucira imanza abandi, no gucira imanza abandi, bakavuga ngo wewe uku. Uzakumva n'abafarisayo, uzakumva abantu biyitirira ngo turi muri Kongo ariko bari i Burundi. Ndikukubarira abo n'abafarisayo, utwebwe turi muri Kongo mu nibi. Abo n'abafarisayo, rebo shekereya sika ya machikorowe. Abo n'abafarisayo, abafarisayo ikintu bagira ni uguca imanza gusa, baba bari ngaho baca imanza. Abafarisayo uzabasanga ku bibuga by'umupira w'amaguru bariko baraca imanza, ngo naka nguyakubita umupira uku, nawe akadenesi cyangwa agatenesi ntazi no kugatundisha imetero 2, ajuwe ngo yakubita ngo yacenguku, ngo vyari kugenda uku. Like dogi nizo esprit z'abantu zeyi akazakubarira abafarisayo, azakubarira ngo Real Madrid ntazi na Real Madrid icarico, Real Madrid ntazi ni icarico, Real Madrid ntazi naho itumbereye, naho wamubwira ngo iri muri nord, iri muri sud, iri muri west, navuga mu kirundi ngo mu burasirazuba, mu manuko, mu burengero, mu bushikiro, ivyo byose ntabwo abizi. Azi ngo Real Madrid, ngo ndi mu Real Madrid. Uri mu Real Madrid we kuri umurundi, ivyo bya Real Madrid twe turi muri Espagne, wewe uri muri Espagne. Ntazi ko ari no muri Espagne, ntazi ko ari no mu Burayi, ariko ni umurundi nabo n'abafarisayo. Abagatatu n'abasadukayo. Abasadukayo nabo binjira bo muri politike. Igihe cya Ana, Rabasha na Kayafa batanze amafaranga kugira ngo babe abatambyi. Politike no kuba abatambya, akaja mu bintu bibiri, kugira politike no kuba umutambyi. Mu yandi majambo, no kuba wihebeye Imana, no kuba umutambyi, umuhereza nkuka cyangwa se umukozi w'Imana, byose babigira kubiri. Niyo mpamvu ico gihe Gamariyeli yari umutambyi akomeye, yakomoka mu Barewi, Niyo mpamvu nakubari Kayafa na Ane bo babitangiye amafaranga, kuko urumva bari muri politike kugira ngo babibone. Abandi bakane n'aba Eseni n'aba Bonite bari bagiye kuri Mere Morte canke Mere Sare, ni kiyaga cy'umunyu, barakoporora. Bo bakoporora iki? Bakoporora ibitabo vya Isaya, bakaza barandika bakoporora. Bo bavuga bati ntabwo dushobora guhindura ibintu, akazi kacu no gusenga no gukoporora ibitabo kugeza Yesu Kristo atuziriye. Yesu Kristo yari yamaze kuza, ivyo ntibyari babyizi ngo Mesiya, ngo gushika Mesiya ngo aje. Yesu Kristo yasanze bigabuyemo ibice bine, kuko amaze kubikubarira. Ibice bine bihe namaze kukubarira. Abazeroti bagwana bakica Abaroma, ariko kandi Abaroma bamaze kwihora, barihora bakica benshi cyane. Abakabiri bari abasudukayo. Abasadukayo uko nakubariye bivanga muri politike, bagasangira nabo bakajana
hose. Abagatatu bari abafarisayo. Abafarisayo bagenda na za Bibiliya gusa bacira abandi bose imanza. Abakane bari abayeboni, bo bigendeye gusenga ngo Mesiya azaza, kandi Mesiya yaramaze kuza. Abantu benshi basenga nabi, basengera icyo bafise, basengera icyo bafise. Rabashekerea, unyumvirize neza nshuti mukunzi, igihe n'ubu turabikora, turaza kuguha akanya wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, haba hano kuri radio ndetse no ku rusengero, ndetse ucutera intambwe tukubatize mu mazi menshi, tukubatize mu mazi menshi. Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Unyumvirize neza, igihe wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba uronse impano, ubaye umwana w'Imana. Reka nkwigishe gukoresha iyo mpano yawe, izo mpano zawe uburonse. Ni nka kujya like abasirikare ubundi barabigisha kurasa imbunda. Hari n'abagenda mu bihugu bya rutura, ukazosanga bagiye mu Bushinwa, ukazosanga bagiye mu Burusiya, ukazosanga bagiye muri Israeli, ukazosanga bagiye muri South Africa, ngo bagiye kwiga ubwoko bw'imbunda. Bisaba ko ubwigira ahantu mu mazi, ubwigira mu kibira, ubwigira mu mashamba. So ugasanga ayo mashamba twebwe ntayo dufite. Rero nuko n'impano rero bisaba uko nguko. Reka rero nkwigishe uko wabigenza. Niyo mpamvu ndi kukubarira Amine Fusa Sultan mu 1970 uwitwa Tito, Ujenaya Tito yagera gota muri Israeli ngo uzaba ari mu murima. Niyo mpamvu jambo ry'Imana ryari ubuhanuzi abasore ngo uzaba ari mu murima ntazotahe, ngo uzaba ari kunzu ntaze yururuke. Rabashekerea, hafu y'Abanyisraeli benshi cyane ico gihe, hari haizi 40 generation yari irangiye. Wa musokoni utera imbuto, Yesu Kristo yari yamaze kuvuga ngo wa musokoni utera imbuto, ngo avuba umusokoni uruma. Byari bigiye gusohora, yari Israeli. Hari hasigaye imbyaro zibiri, generation zibiri. Etiro muzukuru wa Aburahamu na Keturo yari abanyafrika, bo niko ndakubarira. Imana yariko akorerwa ico gihe, yariko akorerwa deliverance panda 40. Yari afite diplome. Ninde yari afite diplome? Ni Musa, ndiko ndakubarira, kuko Musa yari yize kuri Université Royale d'Egypte. Université Royale d'Egypte Mose aho yize naho ndi kukubarira. Maze yica umuntu, amaze kwica umuntu umunyagiputa. Rabashekerea, we yibwiza ngo teka abarira Imana ngo reka tuzice, yibwira ngo reka tuzice umunyagiputa umwe ngo niyo tuzabohoka. No, niwica umwe, there is a big mistake. A mistake ni kosa rikomeye cyane uzaba uriko urakora. Iryo ni kosa rikomeye cyane. Toya, Imana imucisha bugufi, imucisha bugufi, imutwara mu mashamba, iramwigisha. Unyumvirize neza, panda 40 nuko nguko atahutse. Kandi ico gihe Mose yari atahutse avuye kugwana, kuko yabibwami muri Ethiopia, ni muri Afrika. Nje tunyumvirize neza, hageze ko yimikwa ngo abe umwami, yica umuntu acarahunga. Imana iramuvugurura, iramwigisha, imigisha guca bugufi cyane. Nco turi kurangurikirana, wige guca bugufi. Abona ishamba rya kumuriro, maze aregera Mose. Aravuga ati, je muvyo nize muri science, ntabwo nize ukuntu mbona igihuru ni ishamba. Ntabwo nize ishamba ryaka. Aregera abona ntasha, ariko yumva Imana yamubwiye ngo Mose, kandi reka ndakwibutsa, Mose yari yarezwe na nyina panda 5. Muko kumurera kwa nyina yamubarira ngumviriza akiri umwana, Imana yawe ni Imana y'abasokuru bacu, sokuru wacu Ibrahimu, Yakobo na Isaka. Nuko Mose amubwira ko ari umuheburayo. Nyina yamubwiye ko tuwera umuheburayo Ebre. Abanyagiputa bagira imana zabo, baragira imana y'inyoni, baragira imana y'inka, baragira imana y'impene, baragira imana y'imbwa. Ariko twe tugira Imana imwe, Imana ya sokuru wacu Aburahamu, Isaka na Yakobo, niyo Mana. Nuko nguko aramwegera ngo ndi Imana ya Aburahamu, Yakobo na Isaka. Imana ibaza Mose, tufite iki mu ntoki? Mose arishura, utifite inkoni, utiterera hasi. Aratere hasi, ihindutse inzoka. Mose ariruka ati, no, wiruka, watinya, reka gutinya, utitore. Ngoya, arajugumira. Inzoka
utari umurozi, utari umufumu, bajya bagenda na ziriya nzoka, bariya bagenda na ziriya nzoka, bariya ni abarozi, bariya ni abafumu, barakoreshwa ntabwo babizi. Ukazobona umwana w'umujene ariko arazungurukana igisato ku mutwe, abajejwe ibidukikije ubwo ntibaba bamubonye, aba yinyegeje ujejwe ibidukikije, kuko uro kirazira inzoka iri mu bidukikije. Inzoka ni shetani nyene, urabizi ko ari inzoka ari shetani kandi mu bidukikije akayigendana. Kumba ariko arakoreshwa na se wabo, ariko arakoreshwa na nyina senga, ariko arakoreshwa na nyina, ariko arakoreshwa na se kugira ngo azabe umurozi, abe inishengo n'umurozi. Nawe ukagenda urirukanga ngo ngiye ngo umva nuko nguko. Ariko Imana iramubariye ati no, yutinya, reka gutinya, kora ku murizo. Arasubira arakora ku murizo, isubira kuba inkoni. Yashaka iki? Yashaka kumereka ko igiti cyumye cyavamo ikintu gihema. Nubwo ubuzima bwa mwene wanyu bwumye, nubwo ubuzima bwawe bwumye, bugiye kugira ahantu bubeho mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo imibereho yawe imeze nabi, inshuti mukunzi uri kuranyumva, uyu munsi irongera ibeho mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo agashomeri kakumije kakagutesa, uyu munsi ndavuga ngo agashomeri karakuva ko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakubwira ngo nubwo imibereho yawe yaba imeze nabi, uyu munsi irongera ibeho mu izina rya Yesu Kristo. Icyo giti ufise mu ntoke n'Abisirayeli bumaguritse baraheze, ariko terera hasi urabe kandi ntugatinye. Nubona uwapfuye azutse ntugatinye, ndakubwira ngo imbaraga z'umuzuko zirakuzura mu izina rya Yesu Kristo. Nubona ushonje ahaze ntugatinye, ndakubwira ngo ushonje uraza guhaga mu izina rya Yesu Kristo. Nubona ugwaye kize ntutinye, ndakubwira nshuti mukunzi ugwaye any pathology, any disease, yaba sida, yaba kanseri, bwaba ubukene, bwaba ubushomeri, yaba corona, yaba icyo cyose, any pathology, Yesu Kristo umva wambwira ngo Yesu Kristo ashimwe, wambwira ngo amen. Nshuti mukunzi uri kurambwira, mvira nusengera umuntu rabashikereya, Imana ihamisiyo Mose uti ubabwire nduyo, nzababarira gute ngo hayemisyo, uzababwira ati nduyo, ibyo ntabwo ndi kubyumva. Utuzobwira ati ndiwe, uti ni Imana iyihe, nzababarira ni Imana iyihe, tumva. Tuzobwira ati ndiho, nduwo ubonye Aburahamu atarabaho, ndiho. Yari Yesu Kristo yavuze uko. Si Imana ya Aburahamu, Yakobo na Isaka gusa, ni Imana ya Prophet Albert, ni Imana yawe yagukijije ingwara. Iyo Mana yakuzanye hano rabashekereya. Yesu Kristo yakugiriye neza, unyumvirize neza. Imana yakuzanye kumviriza, ni Imana yawe. Imana yakuzanye kumviriza kino kiganiro, ni Imana ikomeye. Hari ishaka gukurira ku buzima bwawe, ishaka gukura mu ruhande rumwe igushyire mu rundi ruhande, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Waruzi ko abantu tugenda turi ubuhamya, waruzi ko abantu tugenda dufite intahe, waruzi ko abantu tugenda nawe urimo dufite intahe. Umviriza, ku munsi wa kangahe twaronse intahe nyinshi cyane. Niyo mpamvu nakuba izo ntahe uzikeneye uzikurikirane, ikibiriraho kuri Albine TV, Albine TV. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Waruzi ibyago 10 byabereye muri Egiputa. Why? Kweki habaye ibyago 10. Reka ndakuba ari impamvu muri Egiputa habaye ibyago 10 kugira ngo Farao abone kurekura ubwoko bw'Imana. Nuko hari utumana 10, mvuze utumana 10 ngira babyumva. Hari ibimana 10, Imana 10. Niyo mpamvu hagwiza kuba n'ibyago 10. Ndakora bike muri byo. Ndakora muri bike muri byo kuko byanditse muri Bibiliya. Ntabwo twasoma Bibiliya yose mu mwanya muto tuba dufite. Byerekana ko Imana yabo yari inaniwe. Uri cyago cyose cyajyana n'Imana imwe. Nicyo cyatumye Mose haba aberekana kandi atebera muri ivyo byago 10, kuko hari Imana 10 muri Egiputa. Hari Imana 10 muri Egiputa. Bari barizeye Imana y'amazi. Icyo ni cyambere. Afata inkoni yayishize hejuru, amazi ahinduka amaraso. Uretse igosheni, icyo kimana cyitwa Lewiyatani, Imana y'amazi. Nikiyoka Lewiyatani ni iki? Imana y'amazi. Cyari kiyoka kinini cyane cyaba mu mazi. Ikiyoka kiba muri Nile, nayo yarakivuze ko Mose amagara ibyago. Farao arinangira, asubira hatera imvura n'urubura. Imana y'imvura n'urubura yitwa, unyumvirize neza, unyumvirize neza hano hantu. Abantu bavuga ibintu batazi, abantu bavuga ibintu batazi. Ngo Imana dusenga si Bayali. No. Bayali ni iki?
uvuze ngo si Bayali mon cher ami, Bayali ni imana y'imvura n'urubura, nakamana k'imvura n'urubura. Imana rero irengeye utwo tumana 10, utwo tumana 10 namaze kutubarira. Ntukagereranya Imana na Bayali. Bayali na c'est zero, c'est nul, c'est nul, ntacyo buvuze, c'est nul. Nyuma rero bamaze kubera bacavuga ati iyo mana ya Eliya yagwanye nayo. Eliya ni izina ry'igihanuzi, maze profete Eliya acateza amapfa, imvura iratara. Imvura iratara. Bamenya ko Bayali atari imana, bavuga ngo Eliyahu, Eliya, Elija, Uwiteka ni imana, bisigura Eliya canke Elija bisigura Uwiteka ni imana. Baririmba bose Elija canke se Uwiteka ni imana, Uwiteka ni imana, kuko babonye umuriro umanutse. Ni cagihe umuriro wacawongera ukamanuka. Kugira umuntu agukuremo ikintu nuko aguha ipice y'ikindi gitandukanye. Unyumvirize neza nshuti mukunzi, kugira ngo umuntu agukuremo ikintu nuko aguha ipica yitandukanye ico wabonye. Wewe nshuti uri kurayumviriza, umaze imisi usengera mu cobo, umaze imisi uri ahantu, ndagutumiriye kuza uyu munsi kuri United Pentecostal Church Kigobe. Uraza kubona ipica, uraza kumva ibyo utari bwumve, uraza kubona ibyo utari bwabone, na n'ibindi kudakubarira. This is the first time uvyumva, ni igihe ca mbere uvyumva. Ntabwo ari bwavyumvane papa wawe, ntabwo ari bwavyumvane mama wawe, ntabwo ari bwavyumvane umugenzi wawe, ariko uri kuvyumva karo kanya. Wagira amahirwe kuvyumva nshuti mugenzi. Icyago cagira 10 niki, reka nsimbize ngo bari icyago cagira 10. Icyago cagira 10 cyari ikihe? Riya bashekeria, umwanya uri kwihuta. Wari umwana w'imfura, kwari gutikiza abana bose b'imfura. Raba bashekeria. Muri Egiputa umwami yari imana, imfura niyo yagomba kumusubirira, yari imana. Batazira bagahimbaza umwami nk'imana. Niyo mpamvu kiriya gihe cya Shadrake, Meshake na Abednego basi muri Egiputa guhimbaza umwami kuko bamwita imana baravyanka. Ivyo vya Shadrake, Meshake na Abednego nta ndabisibize, ariko hari muri Egiputa. Nuko hacaba ukwica abana b'imfura bose ba Egiputa, kwari ukugirane, kwari ugukuraho ubwami bwa Egiputa. Niyo yari imana yabo, kugira ngo ivyanditswe na Hoseya bisohore. Profeti Hoseya yanditse avuga ngo nzakura umwana wanje w'imfura muri Egiputa. Egiputa yari imfura y'Imana, vyasaba gusenga. Mose yarazi protokole, unyumvize neza, z'ibwami, uko basaba audience. Unyumvize neza, uzi protokole z'ibwami, urushe imbaraga umunyamasengesho. Umunyamasengesho niko azasenga, ariko z'ahantu urijana kandi bigakogwa. Bava Yerusalemu baje Peresi muri Irani, bahagiye amezi 2, bumva amakuru y'abasekuruza Sorowamu kwa Urida ngo harahiye. Nehemiya niwe yabikoze. Hari umwanya wa robbing n'umwanya wo gusenga. Unyumvirize neza, hari umwanya w'ibintu bibiri, hari umwanya wo kugira robbing n'umwanya wo gusenga. Umuzamu azi akinjira. Unyumvirize neza, umuzamu waruzi ko umuzamu wawe canke umusiti wawe canke umugarde wawe canke umuvere wawe waruzi ko ari wamenya akinjira n'agasohoka. Ujya yugurura kuri portail, azi imodoka zinjiye n'izisohoka. Siko biri none. Zorobabeli kugira ngo abe guverineri w'Ubuyuda yakora ibwami, yatanga vino kujya kwa Nehemiya. Ariko ubwa mbere ko tanga vino yari umuzamu. Ntugakengera akazi, ntukanga akazi akariko kose. Naho waba ufite diplome, naho waba ufite doctora, ntukanga akazi kose. Uzakora akazi kariko kose. Ntuzagende gusaba akazi k'amadekre, ntuzagende gusaba akazi k'ubudeji, wasaba k'ubuplano. Uzava kumura k'ubuplano, no diplome yawe ntuyifite, zaba yatabutse, maze uzamuke no kuyindi. Tangura akazi kariko kose, kandi akazi gato kazagushikana ku kazi kanini. Yesu Kristo agure neza uri kuranyumva. Umwami aravyuka, arahamagara abasore 3, harimo se na Zorobabeli, ngo babwire, mwumviriza, ngo mbwira ikintu gikomeye kuri iyi si kiruta ikindi. Unyumvirize neza. Umusore wa mbere umwana mubara ati mwami, ikintu gikomeye cyane no umugore. Ati bidefande, bisigure. Uti databuja, uhora urara utubariye gahunda, tejo muzakora ibi nibi, ariko byaca ukatubarira ngo byahindutse, ngo madamu yabyase, umugore wanje yabyase. Nasanze rero, jewe mbona nasanze umugore ni ikintu gikomeye hano kuri iyi si. Uwa kabiri, icara ngaho. Uwa kabiri,
utisigura tumviriza ati ikintu gikomeye kuri iyi si ni inzoga, ni rutuku, ni kororajipo, ni mukororajipo, ni mukororajipo, ni icyo bita baju, ni vino. Ati bidefande da, uti databuja igihe wanyoye murambona usinda kandi ukongera ukagaba. Uti rero inzoga nagahambaye. Uwa gatatu yarinde yari Zorobabeli. Uti ibyo bavuze byose, uwa mbere yavuze umugore arakomeye, nivyo sinabihakana. Uwa kabiri avuga ngo ni mukororajipo, ni inzoga, nabyo sinabihakana, irakomeye. Ariko jewe hari icyo nabonye kiruta ikindi. Uti niki? Ni ukuri. Baramugeza uti ni ukuri. Igikomeye kuruta byose uti ni ukuri. Uti kuri guca mu ziko ntigusha. Avuga ati unkozeho, uti unkozeho. Acaramuha promotion, ava mu buzamu agenda kunywesha umwami agiye gutanga ni Zorobabeli yagize guverineri. Unyumvize neza, guca bugufi bituma Imana ikuzamura. Ntuzinenaguze akazi akariko kose, kuko Paulo yanditse ibitabo 13, ariko Petero we yabanye na Yesu Kristo akandika ibitabo 2. Paulo yari afite iki? Yari afite ubwenge bw'isi, yarajijutse, bituma Imana imukoresha cyane. Imana ntabwo izagukoresha birenze vocabulaire ufite mu mutwe. Unyumvirize neza, Imana ntabwo izagukoresha birenze vocabulaire ufite mu mutwe. Ubwo ni akarorero. Hari umuntu ndabizi yagiye kuri radio Riya bashekereya, agenda kuri radio aravuga ngo simbizi, ngo ngurumva ngo abantu ngo bavoka ngo bacimanza. Abavoka ntabwo bacimanza. Abavoka mu Kirundi nabafasha iyo ikintu utakizi reka kukivuga cyangwa ukibaza abavoka nyene. Abavoka nabakunganira mu mategeko, nabafasha mu by'amategeko. Yes, nabafasha mu mategeko. Ubundi mu by'ubutungane hari ibintu bibiri. Yes, hari icyo bita magistrat debout na magistrat assis. Mu yandi mategeko bivuga iki? Hari umucamanza aro bita mu Cyongereza judge, hari n'umushikiriza amanza. Ujya kwagiriza umushikiriza amanza ariwe magistrat debout, aragusharja akongera akakudesharja. Mu kintu nabivuga ngo iki? Aragushira kwica cyangwa kigukuraho. Wavyubishije umucamanza ari mu judge aja hagati na hagati. N'inyambaro ukuntu bambara, karakano bambara baratandukanya. Aja hagati na hagati. Bakora ngo aja hagati na hagati. Hagarara mukuri, araraba gahagarara mukuri. Abwirizwa guhagarara mukuri hagati na hagati. Niyo mpamvu hari akantu bambara ntabwo bwambara kumwe. Nakura kumvishije nuza kuvuga ibintu uzabivuge nkuko Yesu Kristo agwire neza. Yesu Kristo aguhereza umugisha. Nuko nguko nimba mu mutwe ufise amajambo 1015, unyumvirize neza, uzakora ibintu bihuye n'ibihumbi 15. Nuba mu mutwe ufite amagambo 150, uzakora ibintu, Imana izagukoresha ibintu bingana niyo capacity ufise, niyo capacity ufite. Yesu Kristo akugire neza. Ngo Kuro umwami yamubyaranye na Esther. Kuro yandikira ba inarume abihawe na Morodokari ngo iwanyu huba ku rusengero. Daniel yakoze ku ngoma z'abami 4. Daniel yakoze ku ngoma z'abami 4. Iki kintu kukubarira deliverance y'uno munsi ni deliverance ari kugukorera ni change of mind, ni kuguhindura ibitekerezo. Iki ni igihe cyo guhindukira mu mutwe mu byiyumviro. Daniel yitwa Kerande, yitwa Zerbabu, yari ibwami. Esther yari Rene. Hanyuma Hamani ataraba umwamikazi, Hamani akamugambanira. Nuko aramuhamagara, utumviriza ikintu shakaga Hamani unkize. Ndagukize gute? Ndakurokore gute? Utugende umuyuda. Cyarazira ko umuyuda, unyumvize neza, cyarazira ko umuyuda kazi cyangwa umuyuda abibwami yaca yicwa. Nuko acambye atumviriza, kuva ubu ngubu ntuzosubira kwitwa Hasa, kuko Esther kera imbere yitwa Hasa. Ntuzosubira kwitwa Hasa, ahubwo uzovuga ko witwa Ashterta, kuko yari yakuriye Perse muri Irani, yari umuyuda kazi. Nuko Imana ivuze ngo uzaja muri Amerika. Unyumvirize neza, Imana nikubara ngo uzaja muri Amerika, umuhanuzi nakubara ngo uzaja muri Amerika. Unyumvirize neza, ntibisigura ko nzokugurura, ntibisigura ko Imana izakugurura.
hari procedure nawe wiza gukora. Ndazikubarira nuza kuza. Reka dusimbize. Umwuka w'isuku n'umwuka w'Imana. Umwuka w'isuku, hygiene, kwambara neza, gufungura neza, kugira isuku, kugira ibikorwa rusange, gusukura igisagara, gusukura amabarabara, gusukura iki, wo n'umwuka w'Imana. Unyumvize neza. Ntukambara amasogisi inshuro imisi 3, oya, acamota ukutari kumeze neza. Uri kuranyumva? Nawe ufite parfum. Mose yambara igikanzu c'abasultani. Mose yambara igikanzu c'abami. Yarafise no mu interprete yitwa Aroni. Nawe yamwambitse neza. Farawo yavugana nabo akamusubiza. Ico gihe atera inda. Imana y'isuku ntiyamanuka. Abafumu bavuga bati, urundi rutoki rw'Imana ikomeye. Bageze ku musozi Sinayi baricara. Bararuhuka. Imana ivuga uko iba mu ijuru nuko ishaka kuba. Kuba mu isi ihema ryari ryubatswe, ndaza kubarira wewe uza kuza uyu munsi ndakore ku ihema ryari ryubatswe. Ngo igihe kirageze ngo duhindukire. Inzira yamaze kuboneka. Inzira ndakora kano kanya nshuti mukunzi. W'Imana data iguciriye inzira mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu bwenge bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo nagusaba n'ikihe no guhindukira, ugahaguruka, ukagenda, ukaza muri aho dukorera igikorane mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo umuntu amenyereye biragora kuvamwo. N'inzu upanze, hari abantu bapanga amazu igihe ushaka kuyivamo kandi hari ahandi heza kurusha bikakugora uko n'ukuri. Toma ni mwiza. Why? Umwigishwa Toma ni mwiza kuko atuma ibyo tutabonye n'amaso yo kwizera tubikoresha n'amaso y'umubiri. Waba witwa igipinga, waba wiri igipinga mu by'Imana, uze kuza rabashekereya. Urabona ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndavuga ngo Imana iguhe iyerekwa uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Wewe uza kuza uyu munsi, hari igitangazo uza gutahana. Uraza kubona iyerekwa mu izina rya Yesu Kristo. Uraza kubona aho uva naho ugiye kuba. Abo twari kumwe dimanche, igihe twariko turakora deliverance idasanzwe, bakabona abarozi, hari umuntu yatashe, ndikubarira ni muri benshi. Acabona ukuntu yarugwana nyina. Nakona kubana abaje dimanche muri deliverance ya dimanche, abaje gusenga dimanche. Nawe leta umva, urabona umurozi muri famille yawe, ujya famille ya hafi. Uwo mudamu, uwo mukobwa, uwo mudamu abona nyina. Niwe yamuroga. Nimba ari nyogosenge, nimba ari so wanyu, nimba ari mwene wanyu, umurozi you must see him. Ubwirizwa kubona we, ubwirizwa kumubona. Yaramubonye. So rero uzaze karibu ndagutumiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imana uyu munsi iragufungura amaso mu izina rya Yesu Kristo. Urabona ubyiza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakorera ngo ntabwo uri umurizo ahubwo uri umutwe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Ntabwo uri umuswa ahubwo uri umuhanga mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Unyumvirize neza mu Baroma 11. Ndumva hari umwuka. Twasoma 1:11. Kuko nifuza kubabona kugira ngo mbahe ingabire y'impwemu ibaremeshe. Unyumvirize muhungu, unyumvirize mukobwa, unyumvirize wewe uri kuranyumva. Ndagusabye ntusibe. Ukora uze gusaba uruhusha, uze kuza mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Kuko ndagufitiye ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ndagufitiye ubuhanuzi buza guhindura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Unyumvirize neza, uraza kubona ibyo utigeze ubona mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Rabashekereya. Sivyo gusa, uraza kumva indirimbo nahimbye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uraza kumva indirimbo shasha, uraza kuyumva mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uraza kuyumva ubutaha nzayigushirira kuri radio, ariko uraza kuyumva mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hariko rasi naririmbye, uraza kuyumva ndayisohora uyu munsi, ariko nawe uzaza kumfasha kuyirimba
kaze ntusibe, tuzagutangura saa 4 riya bashekiria, tuzagutangura saa 4. Ariko kandi wewe ufite intebe, wewe ukeneye kuduterera muri bya bikorwa by'inyubako, uze kuza guhera saa 3:30 gushika saa 4. Ariko saa 4 tuzadutangura amasengesho nyezina. Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha, Yesu Kristo akugereze umugisha mw'izina ya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Fata ugwaye ngira gusengere raba shekereye, ariko mukurindira yuko ufata ugwaye wewe utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, twasenga wafatanya nanje ugasoma aya majambo. Suramo wihuse. Data mw'izina rya Yesu Kristo ndakwizeye, uri umwana w'Imana, warapfuye urazuka, umbabari ibyaha byanje byose, ibyo nakoze mu kumenya n'ibyo nakoze mu kutamenya. Unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'Imana cy'ubugingo, unyandike mu gitabo cy'Imana, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mpindutse icyaremwe gisha, mpindutse umwana w'Imana, ndakijijwe, ndonsa agakiza uhereye none iteka ryose. Amen. Nanje ndagusengera mw'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuze ngo uhora Imana Data agutwikiriza amaraso ya Yesu Kristo mw'izina rya Yesu Kristo. Ibyananiza ubuzima bwawe ntibizakongera ukundi iteka ryose. Ubayicaye mwigisha mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Karibu rero wewe uri hafi, uri Bujumbura, karibu kuri United Pentecostal Church Kigobe. Turakora umunsi tuzabatiriza, igikenewe ni intambwe yo gutera intambwe kugira ngo ubatizwe. Igihe ubatizwe navyo bikugirira umumaro mu buzima bwawe. Ikaze intare ni nyinshi. Aba twari kumwe ku munsi wa gatatu barabibonye, bazanye umudamu yitwa Karitasi, yari yararozwe, yarasara, yari mu bidayimoni, yari mu mapepa majini byose, ariko ubu yarakize. Yaturuka Murambya, yasubiye Murambya, yaramerewe neza, ubu yarorohewe. Icyo asigaje ni ukubatizwa mu mazi menshi. Ntabwo azabatizwa muri Muyobozi, ntabwo azabatizwa mu nzuzi ziriya za Kiganda, oya azabatizwa muri Tanganyika, azabatizwa mu mazi menshi. Ni Bujumbura, yaboherewe Bujumbura, yakiriye Bujumbura. Byari byananiranye mu bafumu, byari byananiranye ku baganga, ariko akirira muri UPC Kigobe, United Pentecostal Church Kigobe. Yarasara akagomba kwirukanga, yavuga amagambo menshi. Kubera iki? Zari imbaraga zo gupfumu n'uburozi, ibyo bari babahaye abafumu, bari babahaye ibitega, bari babahaye ibiki sinabigarukako, ariko abamubonye baramubonye, kuko yavuga n'amajambo. Zana uwo muntu arembye, zana uwo muntu agwaye, zana uwo muntu ababaye, ntacyo byagusaba, wamuzana akamerwa neza. Yesu Kristo ari ku ngoma. Yesu Kristo aragukorera igitangaza biciye mu muhanuzi wiwe. Umuhanuzi wiwe afite zangabire ziri mu Bikorinto, raba shekereye sika ya mashikoroya. Reka ndakubaririza ibicange 3 muri zo, ariko ni 9. Y'ubuvugishwa, gusengera abagwayi bagakira, y'ibitangaza, yo gusesangura, y'ukwizera, riya bashekereya, yo kuvuga mu ndimi, sika ya mashiko. Ingo waza urindiye iki? Uzana uwo muntu wawe, uzana uwo mugwayi wawe agenda n'ikibazo cyacu cyose. Uze gutumira kandi utumira uwagenda n'ikibazo cyacu cyose, arabona ubutabazi mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nuko nguko Yesu Kristo akugire neza. Wabaye mukizwa wewe wari kurayumviriza, wabaye mukizwa wewe wasubiye mu ino sengesho, igisigaye utera intambwe. Iyo nyota y'inzoga ntizakongera ukundi mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyo nyota y'itabi ntizakongera ukundi mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyo nyota yo gusambana ntizakongera ukundi ku buzima bwa mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyo nyota yo kwimasteriba, kwisambanya ntizakongera ukundi mw'izina rya Yesu Kristo. Iyo nyota yo kuba umupede cyangwa homosexuel, niko bavyita, homosexuel ntizakongera ku buzima bwawe mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uri umupfakazi, ikaze, ndagwaye ikaze, urahanurirwa, urasengerwa, urabohoka mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaze nshuti mugenzi, I invite you, ndiko ndakwevita, ndiko ndagutumirira. Buno butumire si ubutumire busanzwe, ntubunegirije, uze kuza, urahanurirwa, urabwirwa amakuru yawe ku buzima bwawe, uraza guhanurirwa, urabwirwa amakuru yawe ku buzima bwawe, urasengerwa, umva, urasengerwa, urahanurirwa,
raba shekeria. Urabona imbaraga za serum spirituelle, urabona imbaraga za serum yo mu mwuka, urabona imbaraga za maraso ya Yesu Kristo, urabona imbaraga za mavuta ndi kukubarira, urabona imbaraga z'umutamana. Waza izo mbaraga z'umuzuko ndi kukubarira, urazibona live, urazibonesha amaso yawe, urazibonesha amaso yawe, urazibonesha amaso yawe, urazumvisha amatwi yawe. Ikisigaje ni iki? Waza. Ariko uyu munsi mercredi unyumvize neza, listen me, écoute moi bien. Mercredi na twakira abantu baba bafise akabazo akacanke kariya. Abahigwe ni benshi mu Burundi, baza dimanche, ariko na dimanche udora tugira deliverance tugasengera aba bagize. Ushobora kuba n'uri umuhigwe ariko ukagira akabazo n'ubutungane, ukagira akabazo na mama wawe, ukagira akabazo na mugenzi wawe, ukagira akabazo na woni, ukagira akabazo n'umuzungu, ukagira akabazo n'uwuzi igifaransa, ariko uri umuhigwe. Waza rero, waza ugasaba umubonano, biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kera baciye umugani ngo umwami yaratijije urushinge. Urumva icyo bisigura? Raba shekeria. Umwami urumva icyo bisigura? Waza igihuye n'umuhanuzi agukemura ikibazo cawe, akwereka inzira wagendamwo. Sauli agenda, Samueli 9, Sauli agenda kurondera indogo bwa zasi zazimiye, maze zazimiye. Bari bafite byinshi, bari batunze byinshi, bari bafite nyinshi, bari bafite amatungo, ntacyo bari babuze, bari abakire. Ariko bavuga ngo hari umuhanuzi w'amahanga mu Kigobe, ngo twagenda yatwereka inzira yaturangira. Ngo ya ntabwo twagenda ngo tudafite icyo tumuha, tudafite mu ntoki quelque chose, ngo ya turafite cyakane cya shekeri. Ngo twagenda kandi byagenda neza. Amaze kugendayo abasiga amavuta. Inshuti uze kuza, hari amakuru mashasha nza kukubarira avuye mu ijuru. Uze kuza mu izina rya Yesu Kristo. Hari agaseke ntarafundurura, hari agaseke nza kugutekurira wewe uri kuranyumva. Wewe uza kuza, agaseke nakawe mu izina rya Yesu Kristo. Uze kuza, hari ibyiza uza kubona mu izina rya Yesu Kristo, hari bitangaza uza kubona mu izina rya Yesu Kristo, hari inyishu uza gutana mu izina rya Yesu Kristo. I tell you, haja abantu benshi bakeneye akazi. TikTok barakaronka. Byagenze neza. Abitwa ba Claude, abitwa bande, amazina urumva na amazina. Karibu Madrid waramubonye Diomede, n'abandi. Irisola abagizeni, abagenda n'ingwari zinizi, abakize sida, abakize za diabete, abakize za hypertension. Nuko nimba utarakira uze kuza mu izina rya Yesu Kristo. Hari Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari Imana igiye guhindura ku buzima bwawe. Ikaze. Hari amavuta adasanzwe, hari amavuta y'ubuhanuzi, hari amavuta akiza, hari amavuta abohora, hari imbaraga. Yes, hari imbaraga. Riya bashikeria. Ndakubarira uyu munsi nari nabikwemereye. I tell you, ndakubarira amabanga y'iragose muri Nigeria. Ndakora amabanga y'iragose muri Nigeria. Riya bashekeria. Wewe uze kuza, ndagusaba waza, kubera kutaza uze kuza wigore, usaba uruhusha. Uze kuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ariko kazi usaba uruhusha. Baraza, haza abantu benshi. Kwa mbere twaronse abantu benshi cyane mu bibonano, ariko ndakubarira mu kanya programa. Reka rero ufate aho ugwaye, shira ukuboko. Ugwaye mu mutwe ushire mu mutwe, ugwaye mu nda ushire mu nda, ugwaye muri estoma ushire kuri estoma, urushi rwawe rw'iburyo. Ugwaye mu mutwe ushire mu mutwe, ukuboko kwawe, maze ndagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga z'umuzuko. 1 2 3 mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. I speak now. Nyategetse buri ngwara yose, mereye ku ngwara y'ubukene, mereye ku ngwara y'ubushomeri, mereye ku ngwara ya sida, mereye ku ngwara ya corona, any pathology, any disease, buri ngwara iyo yose, buri kibazo cyose ndagitegetse, ndagikubise hasi. Kuva ko mu izina rya Yesu Kristo. Ahari ubabare ndashize umunezero, ndashize kumerwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ahari ubushomeri, ahari ubukene, ndashize amafaranga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wamvugira amen, ntacyo ndakubarenga uvuge, mvugira ngo amen gusa. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wakira kumerwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Wamvugira amen. Wakira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Wamvugira amen. Wakira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Wakira kuvyara mu izina rya Yesu Kristo. Wakire ibihe byiza mu izina rya Yesu Kristo. Wakire promotion mu izina rya Yesu Kristo. Wakire akazi keza mu izina rya Yesu Kristo. Aho zumvugira amen. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ivyakunanije ntibizakongera ukundi, uhereye none iteka ryose. Wamvugira amen. Mvugira amen.
rabashikira baturondera akari karirimbo ka Polinere keza, maze turakomeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakomeza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Telefone, umurongo wa telefone ndawuguruye, nduguru umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ni 79 13 44 rabashikiria 79 13 44 ni 22. Niko murongo wa telefone udutelefone ako, murongo wa telefone nawuguruye ni 79 13 44 22. Nuwo murongo nguwo ushobora kudutelefona. Yesu Kristo aguriye neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ariko kandi ushobora bemumviriza. Alo shalom, ninde dutelefone? Eriku dutelefone urihe? Uraza kuza ku masengesho, dufite amasengesho ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe. Karibu saa 4. Umurongo wa telefone uruguruye. Twakira abantu murumva ko dufite amasengesho inikuma. Ushaka ko tukuyobora, tukubare adresse aho dukorera, ushaka ko tukubarira iby'inyubako aho bigeze, ushobora kudutelefona. Yesu Kristo akugirire neza. Ushobora kudutelefona, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Ushobora kudusangiza n'intahe we wakuriye kuri radio cyangwa kira kuri eglise. Alo shalom, ninde dutelefone? Shalom. Oui shalom, ninde dutelefone? Udutelefone urihe? Ni hafi. Uraza kuza rero mu masengesho. Karibu. Dutangura saa 4 ku Kaburungu, saa 4. Karibu. Yesu aguhezagire, Yesu aguriye neza. Turakomeza tubakira. Umurongo wa telefone 79 13 44 22. Tuza gutangura amasengesho saa 4 y'ubuvugishwa y'ubuhanuzi. Ubishoboye hari ya maraso ya Yesu Kristo aragukorera igitangaza. Ntabwo twayadondagura intahe zayo, ariko intahe uzisanga kuri Albine TV. Akakanya YouTube iri kwirakora, ni Albine TV ni YouTube iri kwirakora. Namaze kukubarira, ariko kandi reka twakire uri ku murongo wa telefone. Alo shalom, turakwakira. Ariko reka imbere yuko tukomeza twakira amatelefone, ibimenyeshejwe ni biki? Rabashikiria ndaza kukubarira wowe uza kuza. Ndakubarira cyane abazanana nga ahantu bita Kugazi. Sinzi ko wabona. Wewe muzanana Kugazi, wewe uza gusenga uba Kugazi, uze kuza. Ndaza kukubarira ubuhanuzi bwaho hantu, iryo barabara ko rigiye bazorisiga kaburimbo. Uze kuza rero. Yesu Kristo akugire neza. Ndaza kukubarira n'ahantu hari huzuye korta, hari ubutare bwa korta hashasha haherereye ni mu ntara ya Bujumbura, komine Kanyosha. Wewe uza kuza amasengesho ndahakubarira. Ntabwo nahavugira kuri radio, ndi umuhanuzi, ndi umuvugishwa w'amahanga. Karibu rero. Ubwo jewe ibyo bya korta nta nibyo nzi, icyo nzi gusa ndi umuhanuzi, ndahanura gusa. Ariko waza wewe ukeneye, ntabwo nimba korta, ntabwo nzi niyo bita n'umutwe n'amaguru, ariko ndi kukubarira korta n'ubutare bukora ibintu byinshi. Wewe ukeneye ubikoramo, uze kuza ndakurangira. Ugende wimbi uwo musozi, wigurire uwo musozi, wicukurire ubwo butare. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguheze umugisha. Kaze rero muri United Pentecostal Church Kigobe. Alo shalom, ninde telefone urihe? Mu Gasenyi. Karibu rero ku rusengero saa 4. Tuza gutangura saa 4. Tuza gutangura amasengesho saa 4. Reka ndakwibutse ibimenyeshejwe. Icya mbere, turi mu kugura no kubaka inyubako nziza yacu. Yesu Kristo agure neza. Turakeneye rero intererano yawe. Turakeneye ko wagira icyo ukoze. Turakeneye uterera R1, R2 cyangwa igice cya R3, 4, 5. Karibu uterera umufuko w'isima, urubaho rumwe, imbaho 2, 3, 4, 5. Karibu. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Nakore ko turi mu nyubako. Icyo ni gikwa cya mbere. Karibu. Yesu Kristo aguhereze umugisha, Yesu Kristo akugirire neza. Nakumenyesha ko rabashikiria kundwiza ariyo nzakumenyesha
imisi amatariki tuzakora ibikorane bitandukanye binini cyane. Kimaze wari igikorane cy'abana bahera ku myaka 2 gushika ku myaka 16 18. Icyo ni igikorane cya mbere, nzakubarira amatariki tuzogikorera ko. Icya kabiri tujya dukora igikorane cy'ugwaruka abajene de 7 à 70 kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 70. Nico gwaruka. Nyuma tuzoja dukora igikorane cy'abakuze, niko navuga cy'abakuze bose, abazaba bakuze bose wiyumva ko kuze uzakizamo. Nivyo bikorane bitatu tuzagira. Nyuma tuzaca tubabarira igikorane tuzakoresha, si igikorane nzakoresha icyo nakwita conference cyangwa se seminaire y'abantu b'Imana, y'abapastori. Uri umukozi w'Imana uwo ari we wese ufite ishengero cyangwa ufite igikorwa runaka bibujumbura cyane cyane bibujumbura, ariko nabo hagati mu gihugu tuzabakira. Witwa uri umupastori, witwa kuri umubishop, witwa icyo cyose, tuzakubarira amatariki tuzakora ko iyo seminaire conference izamara umunsi umwe. Tuzakora naho tuzoyikorera, ntabwo tuzoyikorera ku rusengero, tuzakubarira aho tuzayikorera, kandi izahindura ubuzima bwawe. Niyerekwa rishasha, n'amakuru mashasha azabavuye mu ijuru. Umva, nimba ugenda n'amaguru, nimba ugenda n'ikinga, witegure kuza muri iyo seminaire conference. Witegure no kwiyandikisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Witegure kwiyandikisha, witegure no kuyizamo. Nzakora amatarike izaberamo, ariko ndakora n'igihe cyo kwiyandikisha. Bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Rero nayikukubarira gahunda programa y'ishengero imisi yose kwa gatatu nk'uyu munsi. Tuba turi kuri radio nk'aya mangu, ariko guhera saa 4 tuba dutanguye kirite igikora cy'amasengesho. Igikorane kinini cyane, ubuhanuzi, ubuvugishwa, ukira ingwara, agakiza, haba ibitangaza. Karibu, twakira buri muntu wese. Twebwe haba kwa gatatu, haba na dimanche, haba na samedi, twakira buri muntu wese. Turonka abantu batandukanye bavuye mu madini atandukanye, turabakira. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Na kano kanya hari bene wacu bari mu mafungo y'imisi 30, hari bene wacu bari mu mafungo y'imisi 30. Imana Data rugira byose ibashoboze, ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Kaze rero, Yesu Kristo aguhe umugisha, Yesu Kristo akugirire neza. Tuza gutangura saa 4 dushikane saa 10. Karibu. Ariko dushobora no gushikana saa 9, ariko umwanya munini no w'ubuvugishwa. Karibu uze witeguye, biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tuza gutangura saa 4. Ni kuri CFP Kigobe, Centre de Formation Professionnelle Kigobe, ku mashure yitiriwe abashinwa mu Kigobe. Abazana na Cote Gare du Nord, muba murenganye NS ni barabajya ambassade ya Amerika, muri manukanye mucamo habona. Naho baza reference ku mashure y'abashinwa, wasanga idarapo y'abashinwa ni idarapo y'u Burundi. Karibu zaba hashitse ucubaza, haba hari abantu, haba hari abasiti abajijwe umutekano, haba hari abantu bose. Naho wabaza ati aho profete akorera ni he, baca bakwereka sale auditorium, sale y'urusengero rusengeramo miti izaje, auditorium nini. Karibu rero, ntucegwe. Karibu, turaguha ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turaguha ikaze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dutangura saa 4. Ubishoboye kandi abazi uyu munsi twakira, nakoye ko twakira abantu bafite ikibazo bakeneye inyishu. So we niba ukeneye inyishu runaka mu gihe cyacu cyose, tuguhaye ikaze. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ubishoboye rero, uraza kuza witeguye, uraza gutahana ya maraso ya Yesu Kristo. Afite imbaraga, akora ibitangaza. Wewe ufise ahantu ukeneye kugurisha hataragugwa, uze utwara amaraso ya Yesu Kristo, biragenda neza. Wewe ufite ikibazo cyacu cyose, kaze utware amavuta yava muri Israeli, biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ubishoboye, igihe ubishoboye, utabishoboye ntabwo ubishoboye nyene. Mu Kirundi bavuga ngo umuntu ngo yiyagaho ushoboye, uza kwiyagaho ushoboye nta kibazo. Karibu rero, ufite umuntu agenda n'ubumuga umuzane. Ubundi kwa gatatu n'umuntu abari ibitaro, niho ingwara zikirira niki. Karibu, ndaguha ikaze. Samedi tuba dufite amasengesho yo kwihema, tuyatangura saa 1:30. Karibu. Kwa gatandatu twabonye ubwiza bw'Imana, hari abantu benshi kandi babonye kugirirwa neza n'Imana. Karibu rero, n'amasengesho mu ihema tule samedi guhera saa 1:30. Karibu. Dimanche naho tuba dufite kirite speciale, kandi iyi dimanche reka ndakwibutse ko tuzaba dufite ibikorwa bitatu. Tuzaba dufite Sainte Seine, ingaburo yera, tuzahanura. Buri muntu wese azahanurirwa n'ijambo ry'Imana.
hari n'abazasengerwa Remi ariko aratwumva kano kanya ari mu hotel nga mu Kigobe yashikiye muri confinement kari Yesu Kristo agwire neza nawe ndavuga ngo aka kanya riya bashekereya amafyigo yawe ndategeka Remi aho uri ngaho muri confinement ndavuga ngo amafyigo yawe mazima akiruzima amafyigo abe mazima amafyigo amezima wakirukira mw'isina ya Yesu Kristo mu Nazareti mw'isina ya Yesu Kristo mu Nazareti aya mafyigo yawe uhereye none yasubire kukubabaza mw'isina ya Yesu Kristo mu Nazareti riya bashekereya mw'isina ya Yesu Kristo mu Nazareti sika ya mashikorera nuko nguko hadareba zasengerwa harabazasigwa amavuta dimanche dufite ibikorwa bitatu karibu rero ni ibikorwa by'iteka urumva Sainte Seine gusanga no mwami w'abami Yesu Kristo karibu ndagutumiriye harabazasengerwa uzaze kubashigikira harimo inshuti zawe harimo abavandimwe bawe harabo mwize hamwe harabo rabashekereya karibu uzabona ubwiza bw'Imana uzahanurirwa bizagenda neza ntusibe rero dufite kitiri special nkuko amaze kubyumva karibu Yesu Kristo akugire neza karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turakomeza tubakira umurongo wa telefone ni 1913 ushobora no kudukirira kuri Albine TV kuri YouTube Yesu Kristo aguhereze umugisha kuri Facebook wandika Prophet Albert page ya Prophet Albert naho nyine tubona ikibiriraho kuri Twitter wandika Albert TV naho nyine uradukurikira 5 kuri 5 Allo shalom Ninda du telefone muri he Ninda du telefone izina Ego Wari kuraribwa mu nda Okay faturushi ushire kunda ngusengere mw'isina rya Yesu Kristo mu Nazareti ndavuze ngo uribwe bwose rabashekere esoma yawe benzima wakirugukira ukuribwa birarangiye uhereye none iteka ryose vugira amen icekinge wumvirize kwa kuguru Okay waratwaye amavuta nta mavuta watwaye niba waratwaye amavuta sigako Okay fata amazi ushiremo umunyu uhasuke sefini turakomeza tubakira mw'izina rya Yesu Kristo mu Nazareti abari mu Kanyosha Yesu Kristo abagirire neza Yesu Kristo abahereze umugisha turakomeza tubakira Allo shalom Ninda du telefone muri yeduza ijwi duza ijwi bisaba kuduza ijwi ukavuga cyane kugira ngo telefone bakumve abandi mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turakomeza tubakira karibu Yesu Kristo abahereze umugisha karibu Yesu Kristo abagirire neza karibu Yesu Kristo abagirire neza Allo shalom Amaro imara bani nawe ninde du telefone muri he ikaze kuri imbaraga z'umuzuko mu kibito cya Rugombo ego 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 Okay Yesu Kristo akugire neza ariko uzatora umunsi uzaze hari byo nta kwanurira ngaha kuri radio ntabwo byakunda uzaze witore umanuke ariko wa gatatu bizagenda neza ariko kandi Imana izakugirira neza bizogenda neza mwizi iyo ni jini hano numuzimu wamwijemo witwa Mayimona canke Mahaba niwe winje mu mugore wawe ibisigaye nzabikuba ntabwo nabivugira hano karibu Yesu Kristo akugire neza turakomeza tubakira murongo wa telefone
n'umwe gusa, twabaye murongo umwe gusa, 79 13 24 22 ni nawo wa Eco Cash. Alo shalom. Shalom. Ninda dutelefone muri he, ikaze ku kiganiro imbaraga z'umuzuko. Mwana jewe ndi umuntu twaremi n'umuntu wa ongaho ariko sindabungaho cyane naje amaze kwemera ko ndi muri United. Ndakubona izina ndaribona ahantu. Ndikumva izina rya Remi ndo. Ametera muheranye Remi, ushobora gutelefona ushobora no gutelefona na nyuma. Yesu Kristo abahereze umugisha. Blaise Mukayanza, Yesu Kristo agwire neza, uri kutwumva 5 kuri 5. Christophe ngaha mu Gatumba, nshimira Imana. Yesu Kristo agwire neza, uri kutwumva 5 kuri 5. Alo shalom. Yego Vianney, dutelefone uri he, ikaze mu kiganiro imbaraga z'umuzuko. Ndi mu Gasekebuye. Mu Gasekebuye ni hagufura za kuza rero ga. Mwanya ndakunda kubura nkora mu gikoni. Aha, yego nta kibazo. Uzaza dimanche. Nishobora gusaba urusha dimanche. Allo? None uremerewe ijambo ry'Imana ngo nimuze mwese abarushe n'abaremere, nimuze, ntibivuga ngo ni mu telefone. Waza urasaba uruhusha nta kibazo. Aho washikira hose nta ngora nteje gutengereza ibya saa sita, waza. Uza gusaba uruhusha. Karibu turabakira umurongo wa telefone n'umwe wuguruye 79 13 24 22. Yesu Kristo akugire neza, Yesu Kristo abahereze umugisha, abanywanyi ba radio Buja FM, abanywanyi b'ikiganiro imbaraga z'umuzuko. Ikaze. Alo shalom. Telefone murongo uracitse, ariko turakomeza tubakira telefone tukuyobore aho dukorera. Karibu Yesu Kristo agwire neza. Ndaza kuguhereza iyindi y'umusumu turi ku musozo, ndaguhereza nimero ya pasteur, kugira ngo nubona arico wamubaza, nimba gusaba mubonano uze ku mutelefone. Alo shalom. Ninda dutelefone uri he, ikaze mu kiganiro imbaraga z'umuzuko. Yego urubanza aho ni hagufi uraza kuza. Ariko tubarire. Urayaronse amafaranga, uzaza kuwa 3 karibu. Kandi uzashinga intahe. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ushobora kudutelefona 79 13 24 22. Ushaka kutukuyobora, uyu munsi dufite amasengesho gikorane. Ndagutumire mu gikorane cy'imisi yose kuwa 3, ni gikorane kiba gikomeye cyane. Imisi yose kuwa 3 abari gikorane gikomeye cyane. Karibu kuwa 6 namaze kukubarira kusama n'Yesu n'amasengesho yo mwihema. Imisi yose kuwa Mungu namaze kukubarira ko ari bikomeye guhera 2:30 tuzasengera abantu, tuzasuka ko amavuta, abantu tuzasengera abantu. Karibu atuzagira sente sene, na uzagira sente sene nta cyakirimwo. Karibu, ariko kandi uzazuberewe. Abapapa wishowe ufite costume ntuzareke kuyambara. Costume ntabwo ari yo kugenda ku muntu wapfuye aba yapfuye. Tuba tugiye gushingura umubiri wiwe. Imbutano uri umudamu uri umukobwa uyifite, karibu uzazu yambaye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Alo shalom. Ni ku mashuri y'abashinwa mu Kigobe. Ubaza ku mashuri ushitsi Bujumbura cyangwa ufashe bus igenda Gasenyi, ubare convoyeur cyangwa chauffeur tinsigano bita kujya Kigobe, hari banki ya Bankobo. Ngiye ku mashuri y'abashinwa. Naho ugera kuri station, abajya ba kuri station bose barahazi, n'uruyoya rurahazi. Naho ubaza ati ku mashuri y'abashinwa baca bakwereka, cyangwa ukabaza ati ahantu hakorera urushengero rurimo umuvugishwa w'amahanga yahanuye byinshi bigasohora, baca bakwereka. Turakomeza twakira murongo wa telefone ni 79 13 24 22. 79 13 24 22. Alo shalom. Oui shalom. Ninda dutelefone muri hehe, kaze mu kiganiro imbaraga z'umuzuko. Yego kuterenga aho ni hagufi, karibu saa 4. Okay, Yesu Kristo akugire neza, karibu kandi. Okay. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ntabwo ushobora kugenda ku ishuri, ntabwo ugenda
kwishuri kuwa mbere ngo ucuronka diplome ntabwo byashoboka nakubare ko Yesu Kristo amaze iminsi 40 ariko arasenga. Why? Kubera ko yafashe iminsi 40. Question mark. Why? Kubera ko Yesu Kristo nabikubariye impamvu atashita acungura isi yafashe 30 kugira ngo amanze yige systeme atahure systeme. Nawe ntuze rimwe gusa, ntuze na kabiri gusa, nta mwaka uraza nshuti mukunzi uri kuranyumva. Nimba uzi kuza rimwe gusa ugaca wigira bawigumiye ngaho nta na massage bazakugirira umunsi umwe n'umushaka kubabwira massage ntabwo bazakugire rééducation umunsi umwe ntabwo bikunda. Ntabwo uzanagenda rabashekera, ntabwo uzanagenda no kwibagisha umunsi wa mbere. Ugende umunsi umwe nawe uzaba ufite miliyoni 10, nawe uzaba ufite miliyoni 100 zawe, ubabwiye ati nshaka express. Ntabyo kubaga bya express bibaho, nta bibaho. Ufite amafaranga yawe, utwaye amafaranga, nkazwe mu nzu y'Imana na amafaranga wazanye, ntabyo wazanye waje kurondera ubuntu bw'Imana. Rabashekera karibu rero. Nimba ushaka ko biba express uzuzanye amabati 10 cyangwa 20 cyangwa 30, Imana yagukorera express. Urayibare atumviriza Imana, hare turi babiri, turi abantu babiri, jewe na wewe, nakuzana amabati yo kubaka ngaya. Nanje nkeneye, sindakurekura kujya marayika, kujya ntuze Yakobo yafashe marayika ati sindakurekura atamezagiye. Imana yabigukorera express. So ibyo ushaka bya express nivyo niyo ntuze ukora, ariko udashaka ibya express nyene urarindira ko Imana igukorera igitangaza. Burya hari ikibiri kuraraba ku buzima bwawe no mu mutima wawe. Yesu Kristo akugirire neza. Nuko nguko ndi kukubarira, ushaka ibya express nivyo ngivyo, ushaka ko Imana igukorera igitangaza live express ubwo nyene nivyo ngivyo. Urumva ko iri mu nyubako ikeneye urusengero rwayo isengera, yizanira amabati aya naya, yizanira isimi nini, washaka ubizane wabarire uca muvavugana muri babiri. Tumvere nanje umbarete mbariza Imana yimbaririre, ndayibarira nanje nawe yimbaririre. Wumva Imana ubwo nyene live aho nyene tubikorera aho nyene na telefone yawe inyishuva ngaho yironse live express. So karibu rero Yesu Kristo agure neza, karibu Yesu Kristo agureze umugisha. Ikintu Imana idakunda muri no misi nuko utavuga ngo manza unkorere nanje nzokubakira urusengero, nzogukorera urusengero, kuko iyo yirikwije ni namira nta kihomba kipere kiganye. Point interrogation akukabaza nawe wakaronderera inyishu nawe ndakaguhaye deyade. So karibu rero Yesu Kristo akugire neza. Ni byiza nakubariye, ntabwo tuzamara n'umwaka ubuzima bwa butarahinduka, ntabwo tuzamara n'umwaka imibereho yawe utarahinduka, ntabwo tuzamara n'umwaka ufite ibibazo 1000 utarabirongera inyishu 100%. Enda rero n'ubundi ufite imyaka 20, imyaka 20 ubwo sinzi ahantu wari wimaze. Ushobora kuba wari wimaze ahantu runaka ariko ntacyo waronse, waza tukamara n'umwaka umwe, hari icyaha kirimo. Kandi ngo mukecuru atoye uruhindu ahita mu ruganda. Karibu Yesu Kristo akugirire neza, karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Karibu turakomeza rero tubahereza nimero ya telefone ni 1913 hari imbaraga, hari amavuta, ndakoreye ko hari amavuta mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu Yesu Kristo akugirire neza, karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Shalom. Ninda du telefone duza volume ariko telefone yawe ntabwo iri kuvuga cyane. Telefone ntabwo iri kuvuga cyane. Ntabwo bari kukumva, ihangane. Turakomeza tubakira umurongo wa telefone 1913 ushaka ko tukuyobora utelefone Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Reka twakira undi munywanyi kuri telefone. Shalom. Ninda du telefone mu duteyiteka muri he? Ego. Nashaka kuva ngeriyo. Yego. Nzanye cyatuma hamwe habomoka. Nsengere. Karibu uraza neza, urugendo rwiza, urashika amahoro. Karibu ushikubarira protokole kuvuye bukinanyana n'amazina yawe kugira ngo nze kuguha umubonano muri office kuko ubundi biragenda neza. Karibu rero Yesu Kristo agurire neza, umubonano nawo guhaye ubwa mbere. Karibu.
Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Nshuti mukunzi uri kuratwumviriza, umurongo wa telefone urugure ni 49 13 44 22. Ushobora gutelefona abava Bukiranyana, murumva ko baza, abava Gitega baraza, abava Ngozi baraza, abava mu ntara zitandukanye. Nawe waza, wowe uri Bujumbura mu Kamenge, Ngagara, Cibitoki, Gihosha, Gasekebuye, waza, biracyashoboka. Karibu, Yesu Kristo akugirire neza. Alo, shalom. Yego ni sawa. Yesu aguhezagire. Udi telefone uri hese? Mu Kamenge. Ariko uraza ku rusengero none. Sabwe vuga cyane bakumve kuri radio ubuhano. Ego. Sawa, Yesu aguhezagire. Komeza nakuba ni sawa, uko wabikoze ni byiza. Amen. Karibu. Ego. Imana ishimwe. Yesu Kristo aguriye neza. Wamaze kumva ubuhamya bw'amaraso ya Yesu Kristo, ubuhamya bw'amaraso ya Yesu Kristo burahindura imibereho y'umuntu. Urumva ko yaje gutelefona avuga ubuhamya bw'amaraso ya Yesu Kristo. Nawe ni waba uyakeneye uraza kuyatwara amaraso ya Yesu Kristo. Ndakubarira uko yakoresha kandi arahindura ubuzima bwawe, arahindura business yawe, arahindura imibereho yawe. Alo, shalom. Ninda dutelefone duteye iteka muri hese? Agatelefone karagize. Turakomeza, umurongo uruguruye, dufite umwanya mwiza. Imana yarabikoze. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Karibu Yesu Kristo akugirire neza. Karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Umurongo wa telefone uruguruye ni 79 13 44 22. Ushobora kudutelefona 79 13 44 22. Ushobora kudutelefona. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Yesu Kristo akugirire neza. Reka twakire umurongo wa telefone undi atutelefone kuri telefone ya mbere. Alo, shalom. Ninda dutelefone muri teteka muri he? Ego. Waraje none buriya kuwa mbere ntabwo waje? Karibu rero uyu munsi usaba uruhusha biragenda neza. Turayikuramwo. Karibu Yesu aguhezagire. Ikaze Yesu Kristo akugirire neza. Ikaze Yesu Kristo aguhereze umugisha. No mwanya udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Raba shekere asika ya mashikoroye. Ikaze mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Alo, shalom. Nanjye ndumutanga. Nafise umutwaro. Uraza kutaza ku rusengero none. Nifuza gusenga mugabo basigiye kirekire agahinda ndabasondera ndabatora n'umutwaro none Imana ishimwe. Ndagushimiye wakoze usubiramo zino nomero zari zanduhiye gusa. Rero musengere. Witwa nde? Nitwa Byukusenge Odeta. Imana yaguhindura imibereho. Oya byabaye uzashinga intaye ku munsi wa gatatu. Turakomeza tubakira. Telefone ni 79 13 44 22. Ushobora gutelefona. Turakomeza tubakira. Alo, shalom. Amaro y'Imana bani nawe. Ninde turi kuvugana? Uraza kutaza ku rusengero. Waraje kuwa mbere wewe? Sabwe?
uraza abakozi bo kuwa mbere bose ndabakira akazi kose ukora ndakwakira kuwa mbere narabakiriye uraza mu masengesho urasaba uruhusha nta kibazo biragiye baraguheza uruhusha uheje gutunganya akazi ufite inyatsi sivyo gusa sinabikuvugira ngana rero kuvugira ngaho iby'ubusambanyi byikumva nabivugira kuri radio nawe uze kuza ndakubarira impamvu ndagusengere biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo Nazareth. Turakomeza tubakira ku murongo wa telefone 29 13 44 22 umurongo uruguruye. Allo shalom. Ninda du telefone. Ernest du telefone tuye he? None mukamega Ernest wasimba mu Kigobe. Imana yagukoreye igitangaza waza. Uzoburi hehe none? Uzoburi hehe kuvuze ngo nta mwanya uzoba ufite? Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereze umugisha. Telefone ni 29 13 44 22. Allo shalom. Oui shalom, ninda du telefone muri hehe? Sabwe? Tugusengera iki? None kuye gutoza kuri eglise aho ko ari hafi ntumvise abava mu kinyanyana cy'ibitoki ko baza akabaje umutima kazindura amaguru waza dutangura saa 4 sivyo? Karibu Yesu Kristo akugire neza, karibu Yesu Kristo aguhereze umugisha. Ikaze Yesu Kristo aguhereze icyo umutima wawe wifuza. Ikaze uraza kubona icyo umutima wawe wifuza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abariko baratwumviriza abari aho ari hose Yesu Kristo abahereze umugisha. Ndabona Ernest ari kutwumva 5 kuri 5. Yesu Kristo akugire neza. Allo shalom. Allo. Oui shalom. Yesu ashimwe. Amen. Ninde mu telefone muri hehe se? Inde? Imana Serafina. Uraza kuza ku rusengero. Uraza kuza gusenga saa 4 ntwavyumvishije se? Sawa. Karibu Yesu Kristo agure neza. Inyishu wifuza urayironka mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Karibu inyishu ukeneye urayironka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nda twakira ndari ku murongo wa telefone. Allo shalom. Ninda du telefone muri Sororeza ni hagufi. Ninda du telefone. Jerome. Uraza kuza ku masengesho ni biki ushaka? Telefone iramujanye. Jerome karibu ku masengesho mu gikora cy'amasengesho kinini cyane kiba kirimo imbaraga, kiba kirimo ubushobozi, kiba kirimo gukira, ukubohoka, ubuvugishwa. Karibu buri muntu wese arashikirwa, buri muntu wese araronka igisubizo cye. Karibu uze kuza. Uyu munsi ndi kukubarira hari amavuta akomeye cyane, hari amavuta adasanzwe, hari amavuta avuye mu ijuru, hari ubuhanuzi kuzima bwawe wewe uzaba waje. Inyishu ni yawe. Ikaze mu izina rya Yesu Kristo. N'abavigitega baraza wumvise abava mu tachi bitoki ko baza kuza ushike kure. Allo shalom. Ninda go ushike kare ninda du telefone uri uri he du telefone uri he Kumuzinda. Ego nashaka naje mu nsengere. Ntuza kuza ku rusengero abanyamuzinda Gasenyi ngaho baraza ku musenyi plutôt. Ndoza kwa gatatu. Ego. Ari cyamfatiriye. Karibu kwa gatatu.
Ego shalom shalom. Karibu kuwa gatatu wabuza naho nyene hari ubwiza bw'Imana, hari kumererwa neza kwawe, kuzima bwawe, ubuzima bwawe burahinduka, ubuzima bwawe Imana data rugira byose. So Imana niyo kwizegwa, waza gusa uyu munsi ndi kukubarira, ndakwinginze ntusibe uyu munsi wewe uri kuranyumviriza, utiza agashambara uze kuza, uze wambaye neza, urabona ubwiza bw'Imana, urakubona gukora kw'Imana. Karibu uze kuza, ndakwinginze. N'uyu munsi dukubita hasi, imisi yose kuwa gatatu dukubita hasi buri imbaraga zose ziba zananije ubuzima bwawe, buri imbaraga zo bupfumu n'uburozi. Kuwa gatatu heze abaje barabibonye, nakubarira uwo muntu yitwa Karitasi, nawe yatwumviye kuri radio, avimurambya baramuzana. Sinakubarira sinabidondagura ngo ndabiheze, ariko amaze kugira wa deliverance agasengerwa, yagiye amerewe neza. Uwacha asigaje nukwatizwa mu mazi menshi, yaraduze kubera urabona amashuri yaratanguye, ariko azagaruka ku mubatizo maze asubira duge. Karibu Yesu Kristo akugire neza, karibu Yesu Kristo aguhereza umugisha. Byari birebire ubirabisha amaso, nabi wabo yarageze ku rugero umugabo yari yamutaye nabi. Kare sinabigurundagura ngo nabivuge ko namaze kuvuga izina rye, ariko waza nimba ari umuntu afite ikibazo cyo mu mutwe, nimba ari umuntu afite ikibazo icyo cyose, muzane mu nzu y'Imana biragenda neza. Ari ufite ubumuga, ari ufite igikomere, ariko wishoboye kandi witegure gutana ya mavuta yava muri Israel kugira ngo kuri icyo gikomere uzurashirako, cyangwa se aho agendana ubumuga naho nyene agire nuko nguko ngo raba shekeria. Mariko 6:6 Mariko 6:13 ngo basiga amavuta ku bagwayi benshi barakira. Riya bashikira Bibiliya kandi igakomeza imbarira ngo nugwara uhamagara abashinga ntahe, maze bamusengere, bongere bamusige amavuta. Ntabwo twe tugusiga isiga ry'abagwaye, ni isiga ry'abagwaye. Ubundi isiga ry'abagwaye ni kuvuga iki? Ni gusiga umuntu agwaye, kandi agakira. Karibu rero Yesu Kristo akugirire neza, karibu Yesu Kristo akugirire neza mu byo wifuza, mu byo ukeneye. Nimba wifuza inyishu, karibu. Aro shalom. Ninda telefone uri? Ntabwo uri kuvuga cyane, ntabwo bari kumva abandi. Adere telefone uri he? Mukanyosha? Ngaho wavuze ngo uri he? Mu gato mwitenga none ni hagufisi Bujumbura, ni murambya mwitenga ni he mwitenga? Ni hafi yo mukigobe? Mu Rubirizi ndahazi. Mu Rubirizi na hafi, ariko mu Rubirizi urumva ko atari cyo kimwe no mu Kibitoki cya Rugombo. Ego. Agwariye he? Ari ruguru. Neko bigo tumuzira mu kibanza. Karibu uze kuza mu kibanza cye. Ubwo nyene uza gusohoka nawe ucu telefona, uze warondera nimero za telefone, uze ubajije ameze gute, kuko uza gusohoka yakize, yahagurutse, yabohotse. Ndi kubona singwara gusa, ndi kubona hari imbaraga zo bupfumu n'uburozi kandi zimurimo. Ndaza kukubarira ibye n'ibindi ndi kumva, ndi kubona ku buzima bwe bw'uwo mukobwa. Aro shalom. Ninda telefone muri ikaze. Sabwe vuga cyane akajwe. Jereve udutelefone uri he? Bukirasazi ni mu ntara ya Gitega. Ni quartier Bukirasazi rene mu Kinama. Okay, mu Kinama uvuga quartier Bukirasazi, uvuze commune kubera hariyo commune Bukirasazi rabaho. Tugusengera iki? Ukora iki? Sabwe? Nagomba kuzama tena natanze abantu benshi, ariko basibagenda batanga ishuye, nagomba mumfasha.
uraza kuza ku rusengero utwara amaraso ya Yesu Kristo uhashire ngaho barakubarira uko uyakoresha bica bigenda neza. Amadeni araza kandi udandaza uronka n'amafaranga. Karibu saa yine. nta mwanya ushobora kuronka kuko mbanze guhitira abantu. Uriko uradandaza na dimanche urakora? Ndakora amasaha yose. Nta musi uruhuka wo gusenga wo gushimira Imana? ngenda nk'amasaha 2 cyangwa 3. Urasimba rero utore gusimba ubucwara protocole tuma amaraso ya Yesu kuri cyo susubirayo ubabwire ko yashira muri boutique c'est fini nibyo biragoye ga muntu w'Imana. Karibu. Yesu Kristo akugirire neza. Yesu Kristo aguhereze umugisha. Umurongo wa telefone ni 79 13 44 umurongo wa telefone 49 79 13 44 umurongo wa telefone n'umwe gusa turi gukoresha 79 13 44 22. Reka twakire uri ku murongo wa telefone. Allo shalom. Allo? Oui, muri telefone muri hehe muri bande? Turi no mu Kabezi ni niyo nemera Chantal. Ego, mu Kabezi ni hagufi uraza kuza ku rusengero. Karibu. Umugwajije he? Uraza none ushaka kwakira? None uraza umuserukire mu kibanza kibuze kuzana impuzu yiwe imwe mu mpuzu yambara. Arakira ntushaka kwakira udashaka kwakira urumva no wigumire hi. Nagomba kumusengera. Yitwa nde? Sawa. Turakomeza tubakira mu izina rya Yesu Kristo. Umurongo wa telefone 49 13 44 22 nkengurutse Remi akakanya arakiriye ugukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakomeza tubakira umurongo wa telefone n'umwe 49 13 44 22. Allo shalom. Allo? Oui, mu telefone muri mu duteye iteka muri bande? Mu Kinama ni hagufi uraza kuza saa 4 dutangura igikwane saa 4. Karibu. Turakomeza tubakira murongo wa telefone 19 ndakwibutsa igikone kidasanzwe tuzagutangura saa 4 ku Kaburungu ni kuri CF Kigobe Centre de Formation Professionnelle de Kigobe kumashure yitiriwe abashinwa mu Kigobe. Haba hari ubwiza bw'Imana ndakubariye, hari umwuka w'ubuvugishwa w'ubuhanuzi, hari amavuta adasanzwe. Karibu. Ariko kandi wifuza kubonana n'umuhanuzi mu buryo buri office byibanga atari mu ruhame guhera saa 3 gushika saa 4 arakwakira. Ariko kandi wiyandikije kuri protocole biragenda neza. Ariko ubundi kwa gatandatu naho duba dufite amasengesho yo kwihema guhera saa 8:30. Karibu. Dimanche namaze kubera saa 2:30 dufite ibikorwa bikomeye cyane. Yazo ariko ibikorwa bitatu ndabigutumiriyemo nawe kudasiba. Tuzaba dufite igikorwa cyo gusengera abakozi b'Imana, mvuga iyo mvugo kushoya kucuyumva cyangwa se abantu b'Imana. Tuzaba dufite igikorwa cyo gusengera ariya bashekera cyo gusangira n'umwami wacu Yesu Kristo ku meza nyeranda, ku meza ntagatifu Sainte Seine mu Gifaransa. Tuzaba dufite igikorwa cy'ubuvugishwa abazaba bahari bazohanurirwa. Karibu. Yesu Kristo akugirire neza. Karibu. Yesu Kristo aguhereze umugisha n'ibyiteka n'iby'igikundiro. Igihe ubanye n'umuvugishwa ubuzima bwawe burahinduka, imibereho yawe irahinduka. Kandi ndakomeza ndakumenyesha cya gikorwa kirakomeza cyo kugura no kubaka. Turi mu nyubako y'urusengero, mu ijambo rimwe turi mu nyubako z'urusengero. Karibu. Intererano yawe, imisumari, imifuko y'isima, amabati arakenewe. Allo shalom. Allo shalom. Ninde duteye iteka muri ninde dutelefone mu Kanyosha? Karibu. Uraza kuza ku rusengero Eric tubarire. Wifuza iki rero? None wumva tubikora gute? Uzoronka akanya na samedi cyangwa dimanche no gusaba uruhusha? Ariko Eric ndavuze ngo reka Imana igurire neza uhiriye aka kanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndaguhinduriye akazi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ka twakirundi ku murongo wa telefone. Allo shalom.
Shalom, ninde dutelefone muri he? Ninde dutelefone? Minani Astere, ego barakopeye. Sabwe? Aha. Bakwiriye ikintu ne ku kuboko. Uri kwisima uriko isima. Wowe witwa Astere inde? Wakugonze umviriza. Ntabwo bigiye kurenza indwi ataje wenyine. Kuko Imana igiye kumubuza amahoro, ibyo azakora byose mpaka akurondere akoze ngaho. Ibyo azakora byose atabikoze nawe azagusangirirwa ngaho nyine. Azagusangirira ngaho nyine. Sawa, birabaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turakomeza tubakira umurongo wa telefone ni 79 13 44 22. Ikaze uwo wamaze kumva igikoraniro rero ntusibe uze kuza. Kababaje umutima mu kirundi bavuga ngo kazindura amaguru sayine, ariko ku kaburungu sayine. Karibu, Yesu Kristo aguhereze umugisha, Yesu Kristo agure neza. Alo shalom. Alo shalom, ninde dutelefone? Ego Pascal, udutelefone uri he? Uraza kuza usabe protokole, arakubare uko bigendura uronka umubonano nta kibazo. Uyu munsi nibikunda. Byo kunda ryari? Samedi, uraza samedi rero canke dimanche bari protokole bazogufasha. Samedi saindwi. Karibu Yesu Kristo agure neza, karibu Yesu Kristo abahereze umugisha. Turakomeza tubakira ku murongo wa telefone ni 79 13 44 22, 79 13 44 22. Reka twakire undi munywanyi. Alo shalom. Akaradiyo kari kuzamura ijwi. Ntabwo turi kumwumva. Telefone yiwe irimo bavita ngo iki parasite. Parasite ko ari intuze zo munda. So turakomeza tubakira murongo wa telefone ni 79 13 44 22. Alo shalom. Oui, ikaze mu kigana imbaraga z'umuzuko. Ninda duteye iteka mu telefone muri he? Ego gashaka kubaza mbega umuntu ashaka kugira intera y'amaterera. Buri mwanya wari wose byogenda yoshikisha kigaheko umuntu ari kuzamba binanga akanya ariko muganga naterera. Oya naho wacegwa karibu aho uzira hose gushika saa 11 niho tuzoba tukiri. Cyangwa ukoresha nimero nyene eko kashi hamuce wandika message kuko turakwandika kuko tuzagira ikintu buri muntu wese cyo yakoze barakwandika mu bitabo ababijejwe. Karibu. Ego abane nifuza kandi ko mufasha kukambenga hono. Waje turabikora neza. Ndaguhanurira none live hamabenga kwara n'iminsi tukuno bizoca bigenda kuno nanyarige uzaba ukoze nico gikorwa kidasanzwe. Ni ciza urumva ndabikubarira ndakubara n'iminsi uzakarongera kwa kazi. Ego cyane ndishunga gikorwa ndagikora aho mvira mu bikorwa bindi nari muda zaho gikora. Karibu wese agwezagire. Ego acha kubona no waje jenyene. Urawuronka wewe karibu unakubariye amasanzo bandahari. Turakomeza tubakira 79 13 44 22. Ikaze Yesu Kristo agure neza, ikaze Yesu Kristo aguheze umugisha. Nta wowe ufite intererano uyizane uraronka n'umubonano. Yesu Kristo aguheze umugisha. Alo shalom. Wininda duteye iteka dutelefone muri he?
Mm. Ego nshaka umusengere Ego. ko jewe nawe ntasi ndongo. Ariko uraza kuza Imana yakugirira neza kandi Imana iraguha umugisha. Karibu. Ego yani umudandaza kandi bamudandaza Sabwe? ndadandaza n'insinda nk'abakiriya cyane. Uraza kuzana ibyo udandaza uraza turabihezagira ubisubize biragenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Karibu. Sayine. Yesu Kristo aguhezagire, Yesu Kristo aguhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. So nahuye ni Kigogi, hari umuntu w'ikigogi, ico Kigogi citwa Rora. Citwa Rora ariko ntabwo ari wewe Rora uri kuranyumviriza. Nuko nguko so umunsi umwe nagiye mu bitaro hari mu bitaro ntabyo mvuze izina n'ibyo bitaro. Hanyuma rero uwo muntu sanga umuntu yagize isanganya accident de la voie publique niko babyita, accident de la voie publique AVP. Nuko nguko arava amaraso menshi, avuye amaraso menshi bagitangaza turakeneye umuntu yatanga amaraso. Haraza umuntu wo mu nshuti yiwe ariko baramubarira tumviriza rero unyumvirize neza, na amaraso udusaho ntabwo mu Burundi dukora udusaho, ntabwo udusaho tudukura, ntabwo ari amasashe, naho yaba ari amasashe biodegradable. Ubisashe ziyasashe zigwa 500, ari sashe zigwa 500 sashe biodegradable. So rero turiya dusaho dushiramo amaraso tugwa amafaranga kandi tuva hanze. Nuko ubundi amaraso nta giciro c'amaraso kihari, amaraso ajya bagutera nimba ari kwa muganga nta giciro kihari kuko n'ubuzima baba baguhaye, ariko amafaranga utanga ashiki ibihumbi bingahe aba ari amafaranga utanze kugira ngo afashe gushigikira turiya dusaho cyangwa se no kuriya transport iba yaje. So rero ubundi amaraso nta giciro c'amaraso, yaba amaraso y'umuntu yaba amaraso ya Yesu Kristo, nta giciro waronka wagura amaraso ya Yesu Kristo, ntabwo byahaba. So rero uwo muntu urumva cyari Kigogi nyene, umuntu ababari abaganga nguhene muntera amaraso ku buntu mugirene amaraso utanga udusashe. Nuko bigenda. Yesu Kristo akugirire neza, Yesu Kristo aguhereza umugisha. Nakubariye ubishoboye turafite serum yo mu mwuka, serum spirituelle urayitahana ntabwo navuze ngo urayigura cyangwa uragirane, uyishaka urayitahana, ubishoboye urayitahana. So mvuze serum spirituelle, muri serum utavyumva urumva uri Kigogi ntabwo uvyumva nyene uwo muntu kuko bamusigire kwanuze. Ubundi hari serum yitwa naseri canke emaseri canke emasere ni ikongerereza amaraso gatuma irimo ibyunyunyu. Ubundi serum niki? Serum ibikozwe ku buryo rabashekeria baba bayishizemo ibintu biba bihuriranye n'amaraso, biba bihuriranye n'umubiri wawe. Niyo mpamvu ndi kukubarira wewe uri kurantega amatwi, wewe uri kuranyumviriza. Yesu Kristo amaze gupfa ku musaraba, ijambo ry'Imana ritubarira ngo bamucumise icumu mu rubavu havamo amazi, rabashekeria amazi n'amaraso. Reka twakira umuntu ari ku murongo wa telefone. Alo shalom. Amahoro y'Imana bane nawe. Ninda dutelefone muri hehe? Ego. Ego yitwa nde? Ego. Imana yamugirira neza, ugende kumuraba mu minsi 3 bazaba bamusohoye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uzaze gushinga intaye. Turakomeza tubakira babiri banyuma, turi ku musozo. Babiri banyuma ushobora kutwandikira, ushobora kudutelefona tubakire ku musozo. Alo shalom. Ariko alo shalom twakira wanyuma. Ninda dutelefone muri he? Imatonge Bubanza, Ibubanza. Yego. Ndara Bubanza. Wayiki? Oya ntabwo kononekaye. Uzoze uzavaho byarangiye ukuribwa ibintu washaka kwiyagaza umuriro, uwo muriro uzakurangiramo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turi ku musozo rero, reka ndakwibutsa nimero za pasiteri muza gutelefona ko hamaze guca saa moya, mu telefone saa moya cyangwa saa moya n'inusu kubera aracaryamye. Ni 77
ni 77 ariko aradukwirikirana ariko mwarindira 77 45 55 20 niko ndasubiramo nimero ya telefone ya pasiteri muza gutelefona ko kugira ngo abayobore cyangwa arico mumarira 77 45 55